Bueno, pues 5 minutos escasos para que sean las 12, para que pasemos de año, de siglo y de milenio. Y atención, las campanadas. ¡Feliz 2001! Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Keep shooting. Keep shooting. Recordo que quan era petit tenia un somni recurrent. Era de nit i per alguna raó decidia baixar les escales al soterrani, esperant que hi trobaria alguna cosa. Un cop a baix, no hi trobava res. Mirava per totes bandes i quan ja em girava per marxar, sortia darrere del biombo el terrorista Bin Laden. Un, dos, tres, El terrorista ho havia aconseguit en el meu cas. La seva amenaça s'havia convertit en la meva por més gran. La lluvia de fuego de las fuerzas especiales mató a 5 personas, Bin Laden, uno de sus hijos, 2 hombres y una mujer que fue usada como escudo humano. El líder de Al-Qaeda recibió un disparo en el ojo izquierdo después de que se negara a rendirse. També recordo el dia de la seva mort. El meu pare em va despertar abans de l'hora per dir-m'ho. Em vaig quedar sense un enemic tangible, però l'enemic va continuar presentant-se de diferents maneres. Vaig entendre que necessitàvem un enemic. The closing numbers on the markets today, at one point the market fell as if down a well, over 700 points. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere, essentially, down by 4-5%. Llavors va ser difícil tenir un enemic, perquè potser es va fer evident que l'enemic estava dins. Però alguns deien i diuen que no tant dins, sinó que aquest dins en realitat és un fora, i que si aquest fora que està dins el fem fora, tot anirà millor. Ara el meu enemic ni està fora ni està dins. És invisible, omnipotent, està fora del nostre abast, però ens separa. L'enemic de cop ho puc ser jo mateix o qualsevol altre.